no mema obibia akwaba ede eba too much GHS so muso for many aba ekesi kapane nenso minimo edi eye ehye na abusia eye mobeka ya eye na natonado ekotena eye Kantanka TV emra woni eye na yas etwetwen enkomo ede eye allegation world one be eto eye Pamela Odame Watara eso na chese wo chiremu am eye nua be ma no eti na chese wo hu eye Pamela 190 bi a chese one ne have eye 19 stand ewo eye osum empotemu obaby na abaya no na chese wo chema wo eye prostitute oye ashawa na so obobe sibra abrabo ni bi that was 3 years ago na wo shia no abaya no ka kire ne sem wo no oye kenyani no so ye den agidi ye na that time no owo interest ewo eye Pamela emu a wonya ya na nka chese wone no ebe hyehye wone no ebe tena se no mo asinkonye na enye se abrabo bi na wo mumienu wo mo ebebo ede abomu a wo mo ayeden aye na ye nua be ma de ensem no etu eye edwa okeka eye sanyoma we di na ede fa eye Pamela na wo kiremu ese afi krampo de wo hu se Pamela eti TV eso na wo katwi ne ho kwaleba na ma ne yam hye no no se no obi a wo so wo ye kenyani a won titwi ene die wo ye sei ntina cha se afi krampo de na ama Pamela ehu eye no ehi na wo ne che se ne krakra nyina eye se che se Pamela wa boba sibra epen that was 3 years ago enu na che se ne bloggers ekokofa Pamela 5 weeks video bi na che se yes akode o fe twonum a wo bo ne che se wo de edi eye asam eno na bloggers ekokofa eye as in response na eye Pamela Odame ede ma eye na natonado for eye ne allegations a wo de ma no nenso abusuafo reply na nkasa ede ene afei na aba beto eye apno eso achese Pamela responded to eye na natonado allegations no mra na achese wo no so wone eye TV show a chese wo mo so ene na twetwen eye enkomo no wo kiremu ewo ehonom ewo Atenka TV entertainment with eye city host by eye na Adwoa Anan wo kiremu ese de eye na natonado kan nyina no eye entro no kura ba ku bia krampo no enimu na enya de se wo no wabo ashawo abrabo da ba sibra jenjen abrabo yi bombo bida so wo ko gina kwa ho de gama to nanu abo ne ta ashe eye ntadiem ejeja ne nufu yi di agu nanim akwa gina eye kwa ho se emrante wa emefa nkonko di free anaso wo bi nkonko fa enkodi na wontua no eye ekapa adie eye ade wonye bida enya de se eye den akoso ewo ne lifetime enti de na eye tornado ekase woni no enya 19 stand no enye no kre eye entro eye nkontompu na wo kai se eye abrante no woni no akwa kohia mu ewo club pen say na eye wodi tujo se eye club mom ena woni eye na natonado akwa kohia pen achese na wo mo have eye fan ewo eho no achese no ena wonam so ede eye den ehu eye na natonado wo mo ede ekasa ye apart from that the natonado ekani na no eye entro na eye wo hu ne say wo no eye Pamela no wo din owo fame wo eye edin achete obi abo ayenim no obo Pamela Odame obi anim se ye nua be ya achese eba no eye nufu a wo bi achese wa hyehye de agu nanim achese no kwa wo ye proud of it ewo ho enti no eno wo wodin ede chen wo no na natonado no eno nti na amatonado epe ekwan bia so se de be ya wo di ebegu nanim ase anasem wo no so ebetimi ede ayeden atrending enti wo no de obetimi aka eno so wonim na natonado ewo club a okoye just to have fun ho ena wodi kokohia no ba se osu 3 years ago be sibra abrabo ene ho nkro ne ba ne de entrobi ena na natonado wotwa edeche Ghana efo na ebusuafo wutie afane mienu ensem obi ade different obi ade sonko achese se ubegu yonko ani months because of trend dia na nemfa so oben ena wonsusu ubenya de free because the ubedua no eno ana ubetwa wundua kwadu ana wundua body nkonkotwa kwadu ana wundua kwadu nkonkotwa body wundua entos enkonkote anka
enya de enso se wo be kwa kodua bro na wakwa tinkuruma na asembeko enti se wo gu yonko ani mu asem because of trend akai hu se won susu na wo di se adwuma no emre bi beba obi susu be gu ani mu asem obi susu be ka de ense enfata e de akiro na eno susu no wo susu ahunu se nipa we wo ka e de trend nipa we wo ka e de ayese because wo to na do yi wo kire mu a wo nye game enso nkrofo ka eya wo ya efiasos nega ka won se ma na wa ba bonti na wo ba reply se de eya wo ya esi efa no kai hu se san susu na wo ka obi hu asemboni asa nipa no wonye dua enye nsuo enegu ni mu enye chese club enye eye chese anwa enegu ni mu na eye we ye moje wo mu no eno abi ena ewo mu nti mma ye hwem how aye kokotena eye show so ya invite yen for eye programs a ye ya dwesi ebegu ye yanku efi na ye dia trende na we na ko kan sei na we na ko kan sei we na ko kan sei na afi a trende na enkrofo twa de bonipa no na enkrofo ka ensam de fanipa no ye nyan yente eyesa enwoma no eso because wucha penifocus wucha ukatira Maria na wonwe na mbia nya na mbia na wawo katira na da wonum aye free say ye wo na da wonum mu abesi ene enti wo wi a enya na mbia na ware wo go yonko hu fi e de age trend no trend na enjina eye nyina so papa nkai hu se enya de se ebetimi de wadru eye empepen so bi ana se ebetimi ama won so no eye atwe eye ambassadorial do e de abroad na mum ebema pano ehunu in a different way in a way I just say wunim say wa semba abonte a obi anim say abrante we de sa e na wotie say ya e na wotie moma yen dwen eye daache ehun moma yen dwen eye enoma ye be ha foforo no yen hwe na yen te eye eso na timi aboa ama eye ene we ka we hu asem konkon say de na twintwitwa no eso etimi ate wo hwe eye Pamela reply to eye na natonado ensem ya wo se nukura bi ewom the fact is so one na have fun doesn't mean say it was a prostitute way and na wonam and na wodi koko rock club or mo dey have fun and na sem na wakwa kwaji na ni dada and na wodi ehia no enti enji no endi ebiem na na do so de no usu say no kra bi betimi awom asin said de eya Pamela so aba make a similar thing as to eya na do de na so wadwen etwa wo fa ho Fabra ewo Tuma GH your comment section like your videos na share wait me so follow your IG page at Tuma GH _ meeting at the Ekwesi Kapadasene de Besaneshia. Too much GH. We did akose Japan. E brebi am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move for. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No any beji de bia. Me da ma say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaiah Kodwampo, obetun afem the great tempo. Mbrenbren, won me kan woni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire.